Mayam Bukrum Zaria to Nigbib Impact News Nay Raj Nongthombam Manung Hutna Hari ba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butram Okchari Oinam so Mungda local liquor natraga yungok thau udagi mio manga laikhidaba aduga marfu matoina tongan ba hospital singda admit tawrakhiba masigi tungoino na ngasi Manipur assembly gi mifamda opposition gi MLA oriba koigi MLA ke Megachandra na pukhalkiba calling attention amagi pakhum oina koigi chief minister na phongdokhiba wafam maru oina koigi lamdam asida suma makal gi misi mena incidents thokli basi koigi phangiba yungong makal haiba tare mase koigi ritual nat ki oina sungba using asina koigi micham yam dasu yam laina phang padagi masigi incident se lakpani maram dana masi ban tauge thingjan gi haiba targadi koigi 1991 gi lejari ba Manipur liquor koi prohibition act si masi semdokpa mathak dai maru nam semdok nuki tamta clause ama pali masigi clause maru ina koigi customary events ki damakta koigi use sunu ki damta excise commissioner dagi permission lo basi masigi clause lokthokhiba natragana koina use sungan ba customary logi makhada use sungan masi yahan gi haiba targadi sungi ba khuldu gi gate ta check post ama koi gate ama thamaga madu puthorokpa changhan ba yadabagi masigi check ama tobiba natragana masi you see masi Manipur that mathau yam tare haiba targadi masigi damakta koina tested amadi certified wherever using asi putho laga masidagi khogi government gi oina su revenue kahan baduga khogi tested wherever ni namasina koi hakchang na soni ngai oidaba yu makhal mayam su putogani habagi wafam ahum pongdo kibele re adu maru ina chief minister na Manipur miyam dagi koi suggestion mayam kawri masigi decision se lo matamda mayam gi apun bagi kogi contribution mathok ta habagi wafam duni pongdo pirisi hairi ba hoju phawgi leriba stage gi matang da khana nenu dam ngasi impact news ki studio election relevir basi joining us tonight on Manung Hutna coalition against drugs and alcohol CADA gi president obiri baoja advocate Yumnam Ratankumar ni ham tab Ratankumar bataram okchari welcome to the show appreciate you joining also joining us JNS Ventures Private Limited ki director obiri baoja Thokchom Jotin ni oja Jotin su taram okchari welcome to the show appreciate you joining too and also joining us Imphal Free Press ki reporter Paojel Chaoba ni Chaoba su taram okchari welcome to the show appreciate you joining too and also joining us social scientist Dr. Dhanabir Laishram ni oja Dhanabir su taram okchari welcome to the show ahan ba question sei oja Dhanabir dagi dum haujar ge oja hoji paul leriba situation sida government so have tare chief minister to miyam gi suggestion kawri kari tawjige masi completely thing asira natraga masi legalize tawraga certified orga tested yoba yu puthosra have yu wafam phangdok piri kari have ni uja hojik leriba juncture se Raj use min thangna sungmane ko use sasana thangna banate okay aduga use di tasengna di magi chakot ba min thaw have ni chakot ba min di thakano have ni aduna madi use civilized food hai ni part of food hai ni ada akhoi gi sida akhoi na yengba ya ba hojik wafam jiga kitang nangna na yengba ya ba da akhoi Japan da ko October gi tang 1 ji Japan da Saki day na mogi Saki hai ba use gi numit oina pangthueba masi pangthui ji kai no da Japan gi whole da magi economy ji Saki ji na sustain torpagi ani subalanjau gi awaba mamang gi awaba loina bak singa ga moina Saki ji yam hena Japanese loina mona thawa yauna luna to hai tare ne aduna ngasi de yu gi mako fast ka tarai moise yu gi ju contest ka am tong ne ba the same thing my suju Korea da ko adai takila ji yu gi ning thoni har ji Mexico gi kiwa gi maru de gi sung ji tang re ba ko adi yam ju pam ne dina aduga England gi Scotland ko se Scotland gi sumaina magi using gi magi lam gi magi for you mayam jing si pithwi ka then ji da angak pada machine economy sustain to gi pot se khoina phong sana khangma pot amane ada akhoi gi kano shobiri ko Jotin shobiri ko yamaroina akhoi gi pithwi gi yu gi kaithen da akhoi gi yu mayam ji experts sing da yenghan mada norm pithwi gi yu gi ning thauji akhoi gi Manipur gi yu jin oiraba yai ga haiba adagi di yu gi da khwai digi tangwa magul leba heritage wine ga se heritage wine guys di kanagumana blank check piraka do pot ma de use pithri da poli leb jante yelong ai de pai puji na ga sum magi wari ka ama ga sagon ra ga khoina layu ga haise sagon ra ga lak pot oi bani na yam tang ro pone khoi da lai se asi potential ti myam ji yengjar ga hojik si wakhalon mieng ani ni tholai ji ko kada ga amada ga na torisi la le ha ya de ai di Manipur gi lairi ba khunai ji da nisajina sasan gi dana ko lairiba Manipur gi hoji laiba mong sida yamna mang tak pi pot laidana
ai sakot to ma thak pa hai di mi ti laga yu thap hon de adagi yu ji pathak thak bu hon de ma gi numit lai ga da ba isam samna mai pithri sanai ba niyom ji kaidong ide su pek ani na trawom de na thak no hai bani numit tare ni pani he na gap lai yu hai bani ko ma gi lai bo ba adi phamina mi du phajna khalu ga hai bani adagi mi ngon da madu ke no akhui mi te gi yu thak yu khan ga lai mi si yu thak na ni yu thak ba ga hai bani ba parak ba na te ba yu khan gai je marum ne ba ana adu ma me am du lai bani na ani ai thamjani ngi di hojik sida khoina khoi mi jing sina masi sokhat da bagi mong da thakna ra ga di khunai ji mangngai woi bagi acho dai tu ne dai ta du ne ba khoi gi adu da hadak khoi mioi manga si ki baduk marfu ma to hospitalize to bagi ke sida de ga ha ni sidi masana ko khoi gi ngasai ga du da ne la ka doi je mi yeng je hoji tested tor ga puthok bana chumra je masi mak si hore na khoi gi jotin ne lira khine ba atopa pithribi ma pan yu gi mela da yu gi experts in koksal ga tumin har pa se sinoi yu je pithribi da kwai phaw yu hoine du thu na masi scientifically putho na te mi loi sirne na okay scientifically putho na te mi loi sirani yugi kana bu mayam oja dhanabir thambiri adu oja kogi Ratankumar de lakchi oja kogi CADA gi president amasu oina ngarang makoi press conference kumba kauraga tongan ba allegation lenga ku supi khibelere athing balai ba posaka maka 1991 gi act amagi makhada chahi kuntaruk cha athing balai li ba posak sima masi ifong phong na phangan ba hai basi lenga ki asoibam ni lenga ki khut yawu malika na allegation mayam su legere kari have ni oja tanja se abasidi yam senga sumba wa pham hai Manipur da you see control do wa ma darkar lai hai da leibak miyam na darkar lai bedu gi damak te assembly na pass to ki bale ba leibak theory na assembly na pass to bar law adu leibak asigi rule of law ina channel ba pot adu leibak asigi thomi sing hai tare legislature gi hai tare loibak sai gi thabak hai tare department sing leibiri be sing na ai adu bu nga am da ba hai ba se ai khoi gi khwai gi chawkhat ta ba do mi mang do uthok pane Amarom lamdam sida you tingbagi natraga you do control tobagi I nama lay have a say equipment kangna usana double don't let toromba. About the equigi environment da you have a say a quigi hingbada tanaba tanaba yadava amagum the Ulapagi port ama labaduna. Pana Pava Manipugi you or so I quigi legeri lamchat adu mimanga torga porama handaki togo uli. Aduna handaki togo say a kuna yam line over yaro. Have the rule of law ikai khunda da mioi kangbu gi leba ama oi hebe simedi sin utlem adu ji live si thogok ki thokre mioi manga sire nga si bhawda si di ba mioi sing asigi dai ta kana loga da gi hebe lai you do di prohibited oi ba item oi bani na you do yon ba yaroi dori you do yon ba du gi thingna ba to godai ba thabak si e ga du na pirib di Manipur excise amu Manipur police ni wangoi police station asida lady excise lady plus wangoi hebe se Imphal West district ni Manipur gi district manung da mi khwai gi yam da ba district si Imphal West ni plus quite educated over Mita so machine. I don't Yandiki decent over Kambu Tarif, Masidari. I don't know Masikumba, Manipurgi, Itihaski, Akoi Yam Maruiba, me, Mayama, Tropam, wherever Lamdam, district Asida. Asuma, I kind of Tabaka Taramaki, Ubumatamda. I quit the power of Natraga Manipur, Apapa Makema, Manipur Pazabu, Haxel Fana, Lehenimagi, Kamuna Parum with the Basi. Haidopa said the Lubin I wrote the Bomali. I don't know Maragi Togok say I'm a live activity, Masi, Lava, Asida, Ladiba, I would Hazaba Kudima pushing up and I could low. Other Togosida, she never knew I particular Nasai community Hagadra, Yusungiba, community Hiraga, that any XYZ or just know, Muidang Akatain of Yarodori. I be the liquor prohibition actiona, use some that thing, but people Natana, who took Puchintoba. Transportation, amadi vendor link ba plus thakpusu yadri haiba madai da sai ga khoi ja Dhanabir na habiba som da chok dok bi gi ba akhoi gi lining akhoi gi ngasi gi assembly da chief minister na habibi do nat ki mari le na sungba ya ba gi provision yawe ba nat ki le na mari le na sungba ya ba provision do business karbar ma toba yana ba sungwa haiba nate ba plus 2014 da public hearing ama akhoi Manipur place kapta tawgi leibak ki akhoi ain khangaba miwi sing akhangai sing social scientist mayam ma academician mayam ma khanagi ba madu da saigi nat ki ba problem ama lei bi se akhoi yamaru bi pofam mong oi maramdi masi sida prohibition leiga ji khangba gi khangna moi khangde yam sengar da adu numit adu da akhoi gi proposal akhoi gi hearing do da ta ki ba waripsi nat ki ne sungi ba sing asida business ki mong ba thare bi se masi athu matam da ek si lei ba gi khangalu hai ba wa akhoi na Warip Tagi Hariba. I don't know, Libus in Mayamsi, Yamatamda. I point a Masi, Atopa Kamura Ugitari, Bihana Gasi Ugitari, Bihana 2016 made the total prohibition or Mida. Muku did success or Hariba. Masikumanaga Ugitara, they push. Okay. Prohibition Toroga success of Sumam Larry Northeast to prohibit Toromaga, prohibition to Lotoga.
Hojik wet state runa adi khoi gi ration card system gi mong de pithog lei basu myam lari ai tang chita quickly ai job la se kari habi prohibition to basi masina phai khoi leidi le ra bani prohibition jahi kuntar adu kuntar si da prohibition leina leina ngan khoi gi handaki oinam so mungi ke sel ai kari habi Manipur gi dry state ki film jada wayan ti hajani nge Manipur is dry state in hai myam but I opinion it is the wettest dry state quite a short part dry state ne hajage maram di akhoi gi hek kan thok pada hidak ngok bo gira angang bo gira loi phange prohibition gi art leite meaningless maram di prohibition sai kun trok sanare hai kai bo sanare ge sin akhoi gi leriba peripheral area da leriba akhoi gi khulkhul andro sekmai phayeng Sildum sunglay every day. Adagi hida angang pambra nang dum satlaga first ema wagera second ema wagera asana pil khangna wagera army de lo gera or polo round meng de lo gera anywhere you can get it. Adu prohibition gi art is lay bra. Wettest dry state is Manipur ne hajabi ai holon do ngasai hajari ba hojika haiba prohibition gi matang sida akoi Mizoram da hana tawre moina 2014 de moi lift toy lift of guns the moi harm the total prohibition never tormis. Okay, 2014 the prohibition before it was a total prohibition act. Adu moi no semdore 2014 liquor prohibition and the control act and have control of your karigino. Akoi is a thing with the kara problem later. Adu command to regulate toxic. I can be still the Thingna by the 8 and the camp queen, for example, CADA Yawiri, I'm coming with them. Camp Queen, Aquina, Mayuk, have a question. The art of war, Sanjuni Eva, Hogi, tetris to the. I can be still the Aina Camp Queen, Lepaca, and Opostong, whether they have a question. But sometimes you need to go with the flow. Command to get, you have to divert the current. Current command on divert of Kanda, Aina Sigi, I can must have Fafu, command on the deal to Sigi have the. Makalaman Hawan. So, according to young idea, how do we deal with this situation? Me, Shira Manga Siri 24 in ICU, over 78 hospitalized. It is a very critical issue. But according to Pam Target, according to Hidak, I told the name of me, Tanam line, Tanam not there. Line Tanabu target, Sahim and the Kunjing, Litam Suyani. Otherwise, he may was a Kiviar high tide. But me, Takpane. But according to Uziki, Dukan sings the Yole. Mapanda dukan sing yola kan si dukan sing tige lay taw yu si lay thai but aina moi lay bu katane taw dois aina sala kan jaga an thakse ru bane huji akoi si lay si vendor system nam lay vendor system si nang chaning ba saw ya ni thakning ba thak yani unlimited amount hai ta paisa ju honge kari yaw ge ju khangdre adu ta gadi dangerous ekram ren oige prohibition ju taw ngam dre thing ju ngam dre thak pu le tri but regulate to women Daka labra. Okay. Okay, prohibition Lerigasu Takpacha to Leptabina, the control torpa regulator Matok Tower have the Wapunduni, Matang say Oja in Lacta, a carry having a particular situation, say a Papasuloi Kangba, Patabasuloi Kangba, Adubu, prohibition lena, later Bogumas, I became a wettest dry state in Sutapi Rivina. Particularly situation, see a curry, Quimiang, Makatan, Changmatoka, and can be a quick minister and some Yam suggestion, I am Sukori. Yugi Nataba Product can I young being see Zikti I don't say some food chef give me Unazar, the Sizagi, I worry Sunday, Dr. Panning, San Pamatang. Live what the demon had a methanol problem, other mimic Dangsel, a mid with I am the brain damage, the Miji, Axangchi, the brain, the Sidokiba, direct brain Yohina. I like the methanol delay. I know methanol could have see you and could have see the port me am Jariva. Example had a chromium, lead, mercury. See me, I'm the then pesticide residues. See me, I'm a modern science, now is 21st century. A quite nomadic tiny give from the Lergumji. Quite scientific apparatus, my am sinner. I do the work on the Mayam Gilam Young Drineva. I could use sports being a sari with Hidaxi with Chumibra. Mayam Zari, am I no Sikazari, but your tank at the river. Can't get the mess of me, Yorkini. Company has a living, you can't understand coming in Bravo.
ꯑꯀꯥꯏꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯃꯦꯁꯤꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯌꯣꯜꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯕꯔꯃꯥꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯐꯤꯂꯤꯄꯤꯟꯁꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯆꯦꯛꯇꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯔꯅꯤꯡ ꯏꯁꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯥꯁ ꯃꯦꯅꯤ ꯏꯌꯔꯁꯇꯒꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯤ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤꯗꯤ ꯏꯚꯟ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯨ ꯊꯛꯅꯕ ꯌꯨꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤꯕ꯭ꯔꯥꯒ ꯌꯦꯡꯕꯁꯦ per liter da 13,000 ASGSI je world ki renowned laboratory ne in the world quite the high report yaudre yu sungba ya phote yon ba phote sidak moine kari yengi why di mahau gi nate flavor gi nate madi chromium yaura lead yaura mercury mi si ba pon ngatane adi slow boy kyam yam no sengge kyam yam pure hoige yo hoige je adu hojiki methanol si mo yeng kadani methyl alcohol je methanol je ta same hojiki bhar problems di methanol yaw problem me adu sigi problems di ai happening ai jai khri mang di interview su taw khre dana adu u khre ba something happening yengo sui jo thokane no kerala da thokrabne bihar da thokrabne maharashtra da thokrabne si problem si developing country and underdeveloped country phenomena ne si adum happenings taw ne ka da mi oi singong ni thakning पैसा दी लेते अदना अहोम अहोम थिरक बनेवा तो रिपोर्ट में जे अदना आइगी मोतदी पृथ्वी की ओइबा मियंग अमने दगी नेशनल लेवल द मियंग अमने मणिपुर स्टेट की लोकल लेवल द यंग मियंग अहोम हो आइ जगे पृथ्वी की ओने यंग कांदा ऑलमोस्ट लेबाक तरा मरी मंगा खदने को यू प्रोविजन लेसे अदु चखत लेबाक खदने अफगानिस्तान बांग्लादेश ब्रुनेई ईरान इराक इंडोनेशिया इंडिया गुम्बा मालदीव्स मोरोसिनिया पाकिस्तान सिगुम खदने सुदान सोमालिया so what about when you think me thing a United States 13 years prohibition 1920 to 33 thing a memo one day the 100 people ga season kama shige ha kan use the money pharmacy the use yong khalak ne ba adu da mithai lek khalak ne ba mithai 100 days shi ne ba the US ki president oi thoi masi na khudak da ma magi congress da roga magi prohibition lok thokhi ba admai to Canada da sahi anything gi 1918 20 da asmai the Norway da thingi 1916 27 da ai koina oi thoi da thabak ne tok tok su kana de ba adu da su oi thokadaba lamben fazu fagadaba aduga oi thokadaba lamben khana je ba now is 21st century am chakol lebne adana prithvi ge miyeng yengagadi akoi gi UC ai wakhan da di regulation tawraga control tawraga thamna fain khali aduga local da like ai yu yolan bji I really deny sidi totally sidi koina masidi sumdat kadam ne ba sidi muthot kidam ne ba aduga tongan tongan ba mai regulation am thamaga bar hangbi be example matam nai na tawini angang jangba yaroi tahi 20 to 20 ko lepi o mayam na aduga masana na laboratory works tawraga kai do ngasi thoi tho se ko regulate tawma ba sarkar na hana competition kanan pini company bi dai jail thajin doi ni mang sam pai dana adu di hosi kanan tani ta kanan ta ina duri ge hosi se adu ko gi usina ko gi food habit ki miyo bi food habit ki saruk am oiru bagi masi regulate to berga ning thina taste tawraga masi manufactured to biu sungbiu distill to biu adu kamu ning thi jana mu yon biu hai bi wafam duni regulate tawraga control to adu bo kargam to why only adu bo hari ba same ko gi food miyo bi food habit ki part am oiriba usiga mana ba hai tare food habit ki part am na traga so tongan ba ko gi निशा की पोलम है तर मैं क्या बच्चन मयाम लेरी मखोई का कोई यू को सु माना ना ट्रीट तो रखनी ना कोई फूड हैबिट अमो और बता रखो माजो निशा की पोलम अमो है ना ट्रीट तो रही ना मसीदा कोई ना फ्री लिबर्टी फ्रीडम तो पिथो की तार का दी अतो पर पोलम मयाम से करी फ्रीडम पीरियड ना हैवी पोस्ट लाकनी अदा करी हैवी वजह धन भी यू जोजी मपांदा योनबा देखिए यामना फजना टेस्टेड योनबा का इना हाइसे मसी और मैं तो उतना कोई गुली टेबलेट मयाम सु ना हौजिकी मपान यो लोहाय तारगदी मपान योन भाइजे यू टेस्टेड तौर मपान योन भाइजे मनुंग यू फंगoi दोइने आइदी मपान दा अदुजु इंडिया मनुंग दा नतेबा मपान थादोपा एक्सपोर्ट तो दोइने बा अद मसमाइना मागी सिगी थाक सिदा लेबा अफबा यू क्वालिटी am wangba yu se masidi मपान दी योन गदी पिसा जम तांगे बा ओके आइदी अखोइ जल पचाम से इंदा फंगु मा आदा लिसिंग संगा का पी गने बा यू लिमिजिंग यू निंगोय बा अदु बजा अखोइ इंग साइसो हाइजबा अखोइ ममल जे तांखलागा यू थकबल खरा हथगिने है बसिगी ओना तेना पता होजिकती यू दो लुपा तरा पीरगा कुन पी तारगा सु युंगी फिरोल फाबो योंथोगा थैबनी अदन यू की ममल दो हेंगा की तारगा दी हिंगोन योंथोगा यू थावै द्राय माय होजिगी नियम लेदि अखोइना करिम कांदा यूजी उबकांदा यूपी द साबदो यूपी स्टेट सिनबि यावरगा थाइदना को अदमाइन माय लम थानैदना थानबि इन द सेंस दैट माय लम दु द फंगोय बगसु आइदि अदु याम सेक्शन अदु गिदिंग सागे अखोइगी मागी रेगुलेशन अमा लेरनी पॉलिसी लेरनी तोंगान लेरनी दना को अदु ममे याम तोरगा थवोइना तोगेन तोरदि अखोइगी यूजी सिदा थि खंगोय दोइने ओके यूज थके अखोइगी स्टेट स्टेट अखोइ कंज्यूम तोबंग अमोय दना मपान एक्सपोर्ट तोगी खतने अदुना कनागुमना माय अदु अखोइगी होजिकी इशू सिदि अखोइगी स्टेट सिदा लरिबा यू थकपा पामजो मियाम सिदि मोय क्राइदि थकदगे वफम दिदम लरि सो आई चावदला करी हैवनिंग सो सिचुएशंस दा
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯒꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯏꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯨ ꯂꯤꯒꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯟꯅꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ It's a matter of policy. Policy the level. Okay. When a learn to hire you up on them. Other state na toga tagadi. Moina they can make up a policy. Masai regulate high tare, control high tare. For example, Kulamada Kabi Kulnatrega, Kogi Kurkul Andro, paying says the Moi Hidak Sunge. Huzik Moina Sungi with Daxe Campage, Karambast safety standard like high begi health department ke Babi Makada. Moi yengan bek huzik ti test of yade kamain test of yade gade ngarang phagale bidak se kanan test of no ngarang phagale bidak se kari yauge methanol yaubra whatever kari madu ka yauge hai base test on ngai khulai sulai ti entai ko aduga masis da akoina regulate tawta kari yu thak se hai ta kari aphaba yu ne thaning se mi bu 24 hour manung da yu thaga sibi krai yauge ma kok ngo tabra hip khibra kem tor madi but gradually mai matam leni mai kan magi matung ma si jagi bane but pungkun mai mong de you thakpa kana si bai ji they are giving us poison adu mi na thak ta gadi bottle de han ile reba alcohol is injurious to health smoking is injurious to health samane ba no mayem no na pi bane nang no mai nang mi kon makok namu gera mi ni pi pharo gera extortion toro gera Natraga, either you protect people, you serve the public. Okay. Nangon level, could I do never? You takpa is I Pantakia, now Takia. Like I Superman or Lokisue. Natraga, I such to Nava Hatang, Takana Gantana, like give you. Meet the lady with Takpedi. But aside, coming back to your question, comment of the policy Sembia, policy is a point of Wihakanda, Huziki review and evaluation committee Sembia by the state government. How far is the prohibition must be successful? Okay. Revenue can mange, health. Socio-economic condition, okay, health. Says the camp Sopia, we have a curriculum lady. Is it Canada? Have a review committee. Happy review committees. A Canada Yawe, she's a Pamineva, Thokchom Jotin, I think was a Loyo committee. Shambia consider revenue department, Yawe, health department, Yawe, excise Yawe. Plug committee, Shambia consider command to Ziga evaluation committee, review and evaluation committee. Shambia Matung is the Canavia. Pare was it? Segmai natraga kurkul dai natraga andro you think as a higher political ramifications jamni andro quite a popular minister Shamkumar Port Karo mana you think kan sama segmai dinku Port Karo or the white lady was and I can yaw the character yes sigi st the you should be away per bum pu housing has minister kaktat bra was or yaro okay yaw the how do they make it possible how target the brewery the license bureau state policy bureau When you using the plug position, consider a small corporate, I'm a mong the Sungan Bureau, testing lab Tambiro, regulator bureau, Mizuram the Toriba, quick bottle taruk ama tham the PBI, Rasan card shame, Rasan cards in a meme tham the bottle taruk lobby, beer bottle tra lobby. Siki cards in when apply to win, the Pasanga, Singam Pirik and the government. Regulator had targeted Kadana was high postings to Amadago, Machines now, some consider Nangal license Jumbra, Nankam Yoli. Kulze kam sungi. Habis lo yang nang stand up jumlah habis. Amada aku kata aku ni toke tak jam lain hawan. Because lo cuy leh dia. Khusus tu kayak regulate tau tak kadi miru yang mak tereba. Hub tu hum check. Lekai aku tinggi check tau ya pun tereba kata amada tu. Check tau urusan lain. Regulation. Khusus mungkin nanti prohibition ke stage ni leh. Cahaya kontrol prohibition ke stage tu leh rubah dah. Masih prohibit tau bang amdan leh. Bani malam tu saya sudah regulate tau orang yang thina apa makal gi. YouTube pengalam target dengan si miu mangal leh hidup miu kaya masuk penangi si masih orang mau having so I said regulation ki natra control ki wapam lag pe sida di koi CADA ki saite kar having uzarat lag che koi ge UC miu bina sina na bani Manipur su koi ge lai mi am miu bina UC sina ai koi na masih sida yam kana puning jam koi wapam ama lai gani particularly koi ge prohibition tor ba pot ama marang kai na phangala koi pot ama lag pe sida ngasai gi mi sing na pam ba gi cha ba gi khak wa na tabida Karigumba itil lama manda, yawa manda, posa ama ko uzea. Malam di 1991 gi mamangda, di satin bagi usi imasing na hawi plus lalo pa sing su yawi. Matam dugi 91 gi mamangi kabar singji huji gi bada loi ubi gani. Singdok sa bamayam to. Masi samaj bu mai ko mai wona ma chumak na ba khona bani. Samaj sibu lekhata na manga na ba khona ba da prithibi da ni sa sin na ga tawki ba se ko loi khangna ba pole ba. Opium war kari kala loi khangna ba pole. Sum bagi min sama ko gi lamdam sida apply tawrak pagi mawong ama khak uba adu. Haibidi ko da Manipur na 72 da stay hut phangba matam da 72 da drug related case ama phanghi ba.
अदाइदा ड्रग कंट्रोल तौबगी NDPS Act 1985 दा सेमबनेबा स्वाइदा क्वेश्चन खरा थोले मसिगी क्वेश्चन से चिंगगा लाखो मतंदा अखोइना उजरिबसी प्रोहिबिशन एक्ट सी राज्यपालना अप्रैल की तारीख अमदा पीरे तारीख अनीदा अखोइ युंगाम पुनमक थिंगरे तारीख अहुमदा कांगजेबुंग मनिंगदा राज्यपाल भवनदगी मीटर चहुम लापतबसिदा फोंगे युरकोइ पोटम लापा समनादा एक्साइज ऑफिस लेबसिगी हेक लाइसम लेरकदा एक्साइज ऑफिस की मीटर चामु फारमोइने अखोइगे दौरेमथों लाइसम लेरकसे होजि युंगाव पिक्थन लेरंगमनि सही यांखै मणिपुर प्रोहिबिशन एक्ट लाक्तिंगेदगी यु योलकप इमुंग प्रोहिबिशन लाखरा मतुंग योनबा इमुंग ट्राइबल की नचदेको लई हैबा लमसांगदा अइना हाजिन मसिगी सुंबा मियोइसिंगसी करिगुबा इथिल अमना अखोइगी मणिपुर की इतिहास से भारत की नोंपोक सोमदा का लेबा मयामदगी तोंगानी सुंबा म लेबनेना करिगुबा लेबरा हैबसे अखोइना हाइनिंगदबा वाफम खरासु लेबा यावबा मांगला पोट अमा लेबा यावबा मांगला पोट असिबु इंजनबा होनबदा इंटरेस्ट होबा प्रजा खरा थेंगागा पुब्रा हाइ पोसिसु लायबा मयाम खंबिरिदुनि 2000 अखोइगी कनोगे कर्नेल चौधरी फाबदो मसिदी सही मरी गी ममांगदा मा पुरइबा ड्रग मयामदो होय ड्रग दो एब्यूज नसिना बोरसु ड्रग तो लबुक्ता लेबा तिलादा प्रोखिबदि नतेबा अबजिति मणिपुरदा अखोइगी एक अखोइ लौफम परि लिसिंग अमा पोपी प्लांट थारेदना पोपी थाबा लौमी थोले हैबा मसिगी पोपी प्लांट सिना छुंगिसि कानी गाक्तरगी वाते हिरोइन छुंगै वारिनेबा अदुबा अखोइ रेगुलेशन जी अदुना मसिगी से अखोइ रेगुलेशन तरम तारगदी मसी अखोइ मी मंगा सेखिबा मयाम मदु आई लाक्सगे मदु थोम दबसु याय हबने प्रोहिबिट तौरुबदुना लोन ना हुरान चिंथीदा सुंगगा थादोकपगी पोसे लाकपनिना ngasi पोसे लाक अदुसु नि अदुबा होय अदु करिगुबा रेगुलेशन की मतंग से लाक्तारगदी निंगथीना रेगुलेट तौरगा एक्सपोर्ट तौबा अदुगा पीबा तारगसु अखोइ सिस्टम मगी मखादा मियामदा फंगन तारगदी सुमा मखल की हेल्थ हजार्ड ओइबा मसी अखोइ सु खदब नतेको अदा अखोइ की सरकार ममांगदा लेबसिंगा खबरपांदा इनकम जनरेट तौबी वाफमगा सु लाकपा अखोइ सु खल्ली आइदी अखोइ ओजा धरबिना साकी वाफम निंगसिंग गदो बायदा मणिपुर की सिदे थोइबा सिंगसिगी तोंगांबा क्वालिटी लेबदो अखोइ सु याजैया आई हाइजरीना लमदम सिदा लेबा प्रजा सिंगसि यू थकबा फति हाइबगी असागी अवेयरनेस अमखा मियाम मिपुम तिंगना खंगिनबगी ngасai फंगजदा चकजा ताइ तो लाइबा पोट अम लाइसे मसिगुमबसि लाक्तनबगी प्रोहिबिशन अमा अप्रैल तारीख अमदगी 1991 दगी सनिगिबदो मदुगी प्रोहिबिशन दो मतम खरा ngakton चलमोबा जस्ट लाइक बिहार ना 2016 की मे दा प्रोहिबिट तौबदो टोटल प्रोहिबिट तौर इदना से सक्सेस होइदना अखोइगे निपी मयामना थोरक्तना ह्यूमन चेन चेंदना गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड चल्ली हरिबा नीतीश कुमार से पॉपुलर लीडर अमदि ओइदना आई हाइ दमाइन तौदना मणिपुर प्रजाबु कनिंगबगी थबक अमा पांगथोंनिंगदना लिकर प्रोहिबिशन एक सेमिदो मथौ खरदि तौरमो ओके हदक लाइबा बिरेन सरकार मथौ अदु बजा अखोइगी प्रोहिबिशन एक्ट से 1991 दगी सेमगा 1991 दगी तुम चनबा होरबनी चही 13 कंप्लीट फाग्रे चही 13 से दमसी सक्सेस ओइद्रे लैखिबगा मैम तौबंगमद्रे हाबि ममी चावना तारे प्लस अदुबो सो सुमाय तौदना तोंगान तोंगान मखोइ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मैम थोलै अमदा थोलै खoi कादा सुलै अदुबो कादा हाउ फार कादा होजि फावबदा खoi यू से थिंगना होना बदा तक अतुबो मै काबा जिजाक सिंग थिंगना होना बदा सक्सेसफुल ओइग्रे हाबि पोतुमदि होजि फावसि सक्सेसफुल ओइनबा लंबे ददि चंगजले हाइदि अखोइना होजिसि पर्टिकुलर अखोइ यू थक्तना निशा चादना अखोइना टारगेट तौरिबा ग्रुप सी इनखलैबा नहासिंग दा अखोइ तौरे मरमदि मसिना हेल्थ हजार ओइबगी फत्तबगी अखोइ अहलमा लाइ हक्ततगी चदब चिंजा कांग सिमाइ तौगदबनि हाइबना चिंगबदा अखोइ मपुंग फाना अवेयरनेस चंगजले होजि सो अखोइ एमसुगा पुंजलगा अखोइगी हानगी स्कूल दा अखोइ चचबगी मथक्ता एमसुगा पुलगा डिस्ट्रिक्ट स्कूल कोरि दा अखोइ चला कैंपेन चंगजलेबा मसि अखोइना उरै खलै फेतै नते होजि रे साइगी युदा मिकाबो कांगुसे अखोइना फना थेमसु याररोय है सिदी लिवर सिरोसिस तौरगा सिबा नत्रगा गासिगी मिथाइल कनो चारगा सिबा सुमाइना लाक्चरदबनि अखोइ खंजेबा अदुबु सरकार अमा लैबगी मागी प्रजा दु हक्सेल दु अफबमाइकेदा पुरंगनबगी सेंगिबा एक अदु मिकु खरदसु बिहार 2016 मे दगी हुजिक 2017 गी चलिबा थासि बाउदि ngaइदना अदुबु अचुमाइना खरदि उलंबदि अखोइगी नाट की कस्टम अमदि ट्रेडिशन गी दमक्ता मफम खरदा मसी सुंगबा याय डिस्टिल तोबा याय हाबगी मसिगी फ्रीडम सि पीबनिना मदुदगी होय मदुदा मिसयूज तौय मोइना आइन मिसयूज तौय थोरक युंगा तो ओइबनिना होजि मसी मदुगी दुवा मदुजो मु थिंबि आदबि पोतुनि मदुगी वा मदा लाबनि होजिक सि मयाम खंबिरम दं वाले हानदि अखोइगी शेड्यूल कास्ट की एरिया दा सुंगमि को होजिक शेड्यूल कास्ट की एरिया तोक्रो शेड्यूल कास्ट नतबदा अखोइगी याम सुंगरेबा मणिपुर की वैली एरिया सिदा प्लस 2004 दा लिकर प्रोहिबिशन एक्ट एमेंड तौरगा वैली सिदा खक नाय होरमनि चिंगजी युयोनबा सुंबा याखरबने अदुना मसिगी अरोनबा पोट मानबा अखोइजे प्रोहिबिशन एक्ट एमेंड तौएगा सि कराम खंगमदेबा 2014 दा अखोइना अखोइगे पब्लिक हियरिंग तौखा अखोइ खंगएबा अदु याम लोन तुमना तौबा मानबा पोट अमा सुम अखोइगे इवन कदा लोन तुमना तौबा मानबा वाफम खरा लेरेन ताकपिरि ओजा जोतिन लकरि हाबनि अदा दिरुजा
2002दा prohibition je chingi lamda lathome adi magi amendment torga 2002 ek kam lay me adugi report eng on lay matamda akogi chibi sai bo bin torga yet ki du governor na adum accept tawre aduga ai haijening di sai tawni hujiki hari ba pochi akoi na chana thangna pochi da akoi na science on the corruption je akoi chumna da you thinking ni ga na torga do da aigi wakhanda mi hana namna ta mi save tong no bagi adugumba device ma adugumba samna da kaino ma strategy mu puthok pone ba tasena ai company da reise mi si bagi mota haidi mi sing je hujik thing basung ngam dra mi maktak ta the gyan ta dre adu se regulation je tor matung da quality leiba pochi puthoga khar consume tawda di health da ju yam save toy ba hujik ti kai no ha kan medical practitioners hospitals diagnostic centers hospitals they are the stakeholders kai mi sing phatta consume tor mi na ka dogi bo health hazard yam oire apa kajara consume to zaraga di hela jat handane ba hujik liver cirrhosis ki how many people in like kai yang wa gi sakhaw gi problem si meat ki soksel gi problem si me amse ke de gi bo ai khoi na yeng ai gi company gi meng ja seng wadi save to jab ne khoi le ba ke save to jab ne save to hodra ga si to hodra di upai su le ro na tra ga totally khoi plug manar ga sagi tribal su ST SC thungjen plug thungjen bata ba yungang ke no kai ngak ne Scotland gi yu khoi si yok se le si Mexico gi takla khoi yor in Japan gi sa ke soju lo yok se le ni ngak tro akoi gi pochina yohon mangam de ba aduna ne ina government da haji mi gi yu na yok shalak ba akoi na yok ji yadri je kari marong hinon kari nuai to le ga question am hangning e ba $1 billion sa tan bi Scotland ga tori se moi subsidy log de ko UK de ge moi gi per capita income se $49,000 per annum akoi gi Manipur gi per capita 36,000 atuk nang khra koi na ina khra khunje hai ba si ta san na botri ju go da aina haining di hujik atop na ta public da ina ngasi award pinning ise ekoi gi antifreeze perfumes paint solvents photocopying fluids windshield washing fluid chuma mayam section bi over sida kedogi bu ekoina rectify spirit gi tawraga ekoina tawra ingak tene bo adu kedogi bu mithanol lom ta di even ngasi gi impact tv gi tawda moina cleaning tawdo adu ai pakhale ba mithanol lom ta di koina khangpote mit choksel kani chingjangar kan heart sol kani adagi lung soksel kani adala sigumba pot mayam je sibog da idi yari ga sisina binu haina ngasi gi no sida impact tv gi mateng lorga ai haining e ba sigi pot sisina ta di kai do ma gi mithanol jorom ta di hela ja jam goi ba adana ai koi wangang ta da scientific manner sigumba da apparatus ki sibin da ngang na je ba aduna ta bi da common sense da dari bhabna sajan ba imaginary di ngang na ba se it's Okay, imaginary line the kum se habani aduga miyam bo shape to ge haba targati hojik thoi ba thok se makata na tholo ge haba targati quality production to se habani regulation ma dia do mathok ta do male regulation yaw targati quality production dusu amuk to bu ya di haba ge thing mo yam lakani on the no brem lojo ge impact yam thonjer ke impact news movement ta do le Welcome back. Adun ngir basi Manung Huna ni a 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam Manung Huna danga si khana jerbe basi oinam so mungda kogi local youth hau badagi yungau thau badagi miyoi manga la khide badu ko marfu hena asokpan haidi hospitalized to ki badu ki matang dani matang question se oza Dhanabir Laishram ki this will be an open question punno maki an open question on dum hang jage kogi ngasa ki quality production inthi na koi certified or ba tested or ba kogi liquor se produce toraga even export to bagi wapam phau aduga kogi local consumer sing gi damak ta sumasi gi tongba tongan ba control regulation ama thambiraga madu makoi da su yohon taraga di yamna healthy oiba yamna scientific oiba makal gi liquor se miyam da yongni habani otherwise koi mapan da gi liquor mayam Manipur da changai koi Manipur gi yungau se na tabi da mayam masi su loi consume tori bani na koi Manipur gi su afaba ohen bana hen faragani habi matang duni adubu quality production toraga export to ban ka koi local gi miyam da regulate toraga phangan bagi wapam se lak taraga di ngasai su en hajak heba koi gi atopa ko heta maya ka chinjak mayam gi wapam leri tablet leri adagi atopa powder mayam su leri aduna tabda koi local dagi hauja ba koi ganja ha batare masi su yamna apaba makhal gi quality ne koi sekmai mapalam jam apaba makhal gi ni khana bu maina koi gi ganja su yam apaba makhal gi khana bani na masi su yamna koi gi export to bagi wapam mayam su adum panrak pa yai ato adri kari habni uja koi quality production and regulation of liquor sida atopa maya ka chinjak ka comparison amadi lakto mal Raj kanoni drugs su akhoi gi chana nawni abuse to budune ba haina gise okay adai di ganja ju yam tangba medical gi component na bane lana sina bagi wa du da haina gise use yam pho ne sai part of food is ni France sa kan da moi gi red wine wagera white wine wagera sa ma glass am thak tra di imung amata thak to onti or moi ba ko adu angur du khoina som yam kg im chaw de adu ne na kana doine ba adi magi leiriba potu lana sinagadane fatta bhaise yuzu kana gumbana adu baza khoi ngasi matam da mayam na yu thangna matam da yu do only khoi health
value kita makta thangna basi yam jong to mate ngau na kita makta ngau dre bokti thangna bagi mami de tum tar kai adu dane sai nisa du zo guli zo ma yu thaga ngau dre gadi ka to hai wa pham ju lai guli zo ma zu loi na bak se lana sina ga di phatre yu zu lana sina ga di phatre dana okay adu lana sina badu sina dana ba tambi bam changi adu dane ba lai se kudam maina kana gumam na se yam standard level flight ama tong kanda nang any brand ko bud ma por kane ba adu pe home de hen ga di ma sorry sir ha kane ba maram di mi masaje pe ani thak pada om thak pada am stimulant oi ba khot pa wari sam dam nungai ba lai pa da para ga am pha ba ko ka jam nungai ba gi pot lei dana ko haidi mi na thak budi yam khang na thai ha ba yam khang na thai adagi di mo ka dong na su pak thak thoi weekend thang jin mi thakani nonga la ga suti ni thoi ngang da disturb to ga na agoi gi di sak kaure sa tha ni sora tore ni usop tore ni ko lai gi seng ga ba to da ju cha ba sa anda ki si na yo su sanskar gi thong sanskar yo ba de ni hojik se admaina अखोई इसीदा यामना ज्ञान मान तादना पंगतक तक पगी पोरम लाख्रेबा ओके अदुने ना साइ फजना तंबीरबा प्रजासिंग जिना यूज कैनो खंगबा युगी इंपोर्टेंस खंगबा कमाई थका दगे हैरबा अदगी दे से रेगुलेट तोबगे खोई जु लेजरबा को कदागा मदाबना हाइसु दुनेबा ज्ञान अमतंग ताबियु सरकार न जो अमतंग मेन तान तोबियु अदुगा प्रजासिनु ज्ञान तारदी कई कई नो तोबि अबदु खनरगा तोजे हाबनेबा अदु नतबदा हुजि लै फिल्म जदी लुई हाबने अदुना अमोरो tungi phajna tawna bagi yengbo raga di hojiki ji yam tholakini aduga bihar ga yam phari joti na te da sibi jam to sela di yu thala roi ba se hoji yu phanam tha roi ba hoji akhoi la kai da thangna dre ba mu sibi ki dana ko adu sibi ki dei thak ta bai wa dane ba aduga mana madumang na khoina regulation tawdana khotana test level control tawdana adegi di yam science ki level ma leidana loina bag ji yengjin ma khotsan bagi pot di nat tabani na ko madumaina to kan da di kana ba di to faidana japanese sing na sengmai da nai dana moina sengmai gi use da mahau ji tar ga puthok sara ga di akhoi ina khulane na kaya ara na research to la ki bu upai legi da na mai yang di ga mai ising du ga match no oyam dana moina sengmai gi sing di pugam de dana yam ning ma kai na japanese to khine ba ada adu gi pot ma yam dei ri pot kha ju de khoi su khara su yeng ba phai na khan ba gi wan okay ai mathang se chaw lak se kari happening chaw ji ki कोई मसे रेगुलेट तो भाई सी ओनली प्रोडक्शन भाव तो रेगुलेट तो करनी डिस्ट्रीब्यूशन भाव पर प्रोबेबली खरा रेगुलेट तो माले अदुब कंजम्पशन दु दति थक प दु दति रेगुलेट तो यारु दबनी ना हाने गे दमाइना कोइना फजना रेगुलेट तो तारगसु कंजम्पशन से मसाना मसाबो रेगुलेट तो ngam jadabani na ngasi gi asmaina khoi thodok mayam de dum thokani marmaduna regulation product targsu koi karai phau ba koi successful oibang amning khanbi ngasai aina haja gi dune regulate to wise the akoi state ki policy de leire na hais ado akoi de lai yam pham na akoi young major association ki type mizoram to sumai na akoi ju yam na kada leire amada leire ngasai ki chai thui ba government ta dri sing se haibudi yumthong khuding sunare lekai de sunare mayam se ki akoi gi unlicensed production hai tai si se thingak ta ga di kada ga amada thau su lai khale kai da mi lising ama da akhoi na satla kan da check to boga mi trawa check to boga di trawa ren check to line huji ga high points di akhoi na ngasai ina mizoram ki punjab da pan give to the ration card pi mizoram gi 6 bottles per month 10 bottles of beer per month ata ga di nang regulate to ta ga di mi pharam thaning ta ga su ma tham da bottle truk lai ta ga di ai su kamai thak ji ga khal ta bane okay seng hai kan da 1969 the mean a thada tabung ame now is 2017 manipur policy am sendo ka and you control to ngam da wise di wari one ever sen hakana you have to have political will also aduga kadarung da zu leiri na enforce to the lie haje ne waina haning okay enforce of the hen lie gani akoi gi distribution sida sidagi hen lobu yaro have gi limitation am lagi tar gati masu adudi hen consume to roi habni adu akoi manipur gumba yamna akoi prohibition akoi gi leira bauta prohibition leira bauta sahi kuntaruk ta kemuk to ngam leirim ni maraba tonga tonga ba lo leiba tar ga su akoi sidadi ka hai tar khangna chana bagi through da dam pangphang da phang bagi pose leibni na thama da taruk ta hen lobu yaro hen ma gi ka ta leijaba tar ga su ma kun gunthra ni phu yang khai de dum phangi dong mali adai du ne akoi regulation su dum makatan prohibition ngam driba sumana regulation su dum puncture oi dong mali ozagi jaja tu kari wa family bidai akoi swai gi ngang ta su sum khana ragum je hai mamang da thokki ba thogong ak ni si ai di history repeat again yes ta kari tum thokri mem khara ju atop ram ju khara nei na je ada akoi gi swai da sum nei na raga sum dau ji di ai di kya development lai roi example comparative study korea da chapiro do ai da hang bio
hard liquor se khwai dagi yam thakku 17%. America ga 3-4 ne. Ale hori ne. You am takar jani Korea je. Maro ne South Korea. Yam tin heavy drunker mak ne. Chok ju khoi chakole. GDP wang ga jani mu jakole je. Phajana chakoli ko Korea je. You ju phajana thai, you ju phajana sungi soju, the makoli. Imphal yok sela ini. Moi marketing se jam ai ura bane. Okay. Aduga kai dogi bo sai you gi maratang the research khara tawru bu dam ta moi na adagi company dagi thajal ini use. No, I adu makar bar to minate in hai khumme soju thajale makoli ngod le makoli ai je ai office ta leibane makoli se same koi chwaida leiba ting majine moina kano to ba koi packaging phajan ba adagi hujik magi ball the for soju ai kem nate sengmai kem yau jan te thum laga to bai wani kem nate ba korea ma saj bi thei ni even ngasi ju german ma sam yam sengmai da lai ba ai yeng halle ba aduna koi ne yeng da mi yeng si da khara ju atop outside world ju khori yeng se ba koi sai da sum context le nei na si kana roi ba aduna koi ne yeng ni di samna da korea yeng ai ko german ai samuk german chalu re german da tahuri ma yam thakna ri ba khun ri ba europe da ma yam chali france da de me yam jum yeng biyo china da chat biyo adum mai gi culture ma dum lei je ba adu phang han da ba sin na hele ba kai no hayeng phangoi da si bon hen thakcham dong dori ba adu khara phangala ga yeng se ba let us try chahi amna dong yeng se ba control je ba khoi na phanga kan da hen thakchen ne ga just adu aran observation phajana niyom tuna phangala kan da amchu yeng se ba kai da hojik 1991 gi samaj gi no se adu ga aina amuk indian gi constitution ga je unai na se ba kai da si koi chamai da criminal procedure thaina gi chalam law je hojik chalu chahi kun thra je sida ahong ba society ki mental gi attitude ma gi behavior hong e ba 1991 ni thung chum me kai to matam di lekai da tum ya jan de yu ngo sin karan dab je hojik te tum lei tra bane hojik ki standardization je khara tum lieng am ne adu ki observation jo yeng bata karoi e socialist yeng dam ni social progress je adu ni france di law je kai do gi area journal ne ba wi khuding hi hai ni kai to india di ari ba law de sum apply do le na 19 ni chahi cham yu mang da le law do hojik kamai apply do dino chumi ko adu ni cyber crime de india da problem thokri do adu mental aptitude magi behavior je tum hong e ba adu hojik aina chumi kanda oigi observation da atu kam na lekai da long na khong na yum thugai da nupi ga phu na to wi chang di ai handaren khalle ai observation da atu ga yu yam phangal laga yu yam thakani ga ju khal okay yu yam phangaga yam thak tong na te social progression am su lab ni na koi manipur khakta gi ba context ta yeng de be da malem gi tonga tonga mafam da thoi ba mayam su yeng ba mathau tare ha bani matang se de koi akoi manipur se kyam yam na ready war ge ha su le ri ha chaw respond to man ha bi ha yu yam phangba jaga da koi yam crime yam thoi ta ga di segmai ga se khoi ga ta le nupi nga cha pya ung ting si da andro ga se kai da yam tin crime wang na khoi gi yu ta ngok sna da kan se ta thapung tak tha le ga khoi gi crime yang wang jaga ngoi ni ha ta le segmai gum ba andro gum ba phaying mas khoi su pa pedum gi kan da di ngoi de hen gyan ta ya jaga al la man sing gyan ta nam le crime rate am de compared to urban cities yu sung ba jaga na crime hen ga ni hai ta ga di segmai de le kangu sing gi lower ni na jai sa ni oram badi kain tawi khoi swai chala kan se picnic chat to khot pa kang me am yang ne ngor ga phai ro ga jaga am to kan je moin to problem yam thon mo wani but comparatively akhoi yeng no kan da you sungi bu khul andro gumba sekmai gumba phai gum se they are more peaceful than khoi gi urban areas hai ta adui wai na thamne okay khoi you sung mafam sin hena peaceful oina lai khoi crime thok da bo tar ga you sung mafam ro crime yam thok ba ya bani adu ga khoi gi thang jina mi thilaga ya laga hato e thang jina crime je tholi adu bu thang du pair ga thile mi du gi mentality du ne khoi maru ri semram du na you du na mi si halli mi halali crime tholi hai du na you du thinga ga khoi mi har mi pun crime se thingani hai bagi wapum du mendeli madu gi classic example which awon su tak piri ko tong an ba you sung mafam sing da peaceful oina lai na ado de kari having khoi kada gi sai te hoi ba si sai gi mi oi ba gi chaukut ba gi wari ni akhoi ju chaukut ba pa mi ngak tani ngasi akhoi na ai na mangak ka bai si akhoi chaukut len hai du ri bra madu su question nam ni akhoi chaukut pe ai chaukut pam thoi chaukut pa pa mi ba ni chaukut na ba lambe na ma thona ba honab da ain khara nga ga chat pai wa ni british na ain akhoi gi crpc ka ipcc british sembi ram ni hujik pa semdok te ai na akhoi si adai di da ta hanthana lo ru su yadri ba adu ko hujik lai ri ba social progression asida aduna hujik lai ri ba samaj gi phibam asida akhoi na chaukut pa pam ba hai ta gi akhoi na semje ba ai na do nga aga madugi mathong mangam du yang kan da ngasai gi akon bagi akoi na khanar hori ba leba se potho ga prithvi gi yu gi itihas da akoi su ningthau oi si ga hai bi su dai da lak jagani ai hujik makki di manipur si culture among sports na bharat da tai ar hujik mak da manipur na yu da bharat da taksi hai ta ga di yu ngau da di tai akoi ji percentage wang he kerala bihar tamil nadu manipur yu thak pada masi akoi phajana pham goi binate
लाइक लाइसु हब ज्ञान ताबा अखोई खरना चाखटपा लेबाक की मीसिंग सुमाइन तौई हाइबकी पाउ तंबई वानी लमसिदे लेरिबा मीसिंग से political ideology yang vote hadaba mi mau yaw diba leiba ngak ba sigi pochida aigi company gi no natraga achoba akoi gi quality leiba pot ama natraga posak ama khak yona na bagi miyam da bribe to bagi process abada changkhan bedu so koi lan gane ba madu gi ngota ekoi myam si chingkhat mi naga auji ekoi ai na masak khang bagi profam ama koi thamba tangai phade manipur da manipur praja na masak khangi ba ozan lakpen gi strictly prohibition to ki mathok tan khan prohibition sin dang di mathok du ulamo ba what is this prohibition ek aise praja adu prohibition sin akoi use control to bangam dur manipur da madu gi phim madu la ba da ekoi miyam gi khana ba tanjam la kani da ngum thoi hai ba masina awoi ba mikup ama oidana madu gi final akoi na haibam thokte ba suk sang lai hi pose masi mikup khara dang di tha khara dang di chahi khara dang di yeng biyo then madu gi makha ta ba dum lak chagani asi manipur gi intellectual oi ba academy sa mayam le se oja dhan bi le bi di mayam le bi di khana ba yai adi gi civil society mayam ko ga khana ba yai mai mabuni ga tunga ma mamui le rim ngak te ne ba ada koi chu malem da manipuri sing chi masak ta ko pa me ba adu ji japanese sing chi magi saki gi da makta maming chala ga mi na ngang na ba na te ba yu thap pa ba kamu ne yu gi ityas ki mam yam li hotel le ek ba figure gi wari bauli akoi khangjare masi gi pot asina samaj adu pukhana ba khona ba da mating bang ga da bodin na te ba adu ga masimbak na ikoi gi mating amo oraga manipur bu chawkhalam me na purasi hai ta ga di manipur gi sahi lising ani gi ityas to karam economy da yum oraga jati moi ne hingam ge ba ngasi bharat ta pulur matung da ikoi gi senthok lambi leite ga da yu da thirei ba se hoi thi ga dam ni yai masina da pambe ga so le ba si gi chawkhala ba pambe thimi na ba chum da bra ba adu ba akoi yu gi economy gi matang dro ja khoi gi yu se khoi second mr first mr adu gi atopa polo ground maning thangal baza pano bazar gi yoli ba yu mayam se da yu yoli ba mi sing tuna maru ina khoi gi canteen da yoli ba sing sina madu da leiba lai se khoi local gi mi ngaten leiri mayam se yu je phajana leire moi de gi phajana leire moi da paisa phajana pire moi ina khole ha batare adu khoi gi local gi mi amana ma gi vendor da karida yu yumbu matam dari ma se mi na hai bata da ba mamai kan ba hadi social ga khitang chana society ga khunai ga chana da mi am oina lawi aduga makoi bu ina khunjana bagi natraga magi senmilo na mo thokchana bagi tanja to pidi aduga hairi ba same misak tuna atopa canteen dai di lerga use scenery ada je kari habini koi madu mi ma khaki wani sai gi canteen du da lebi ri bodo mi madu da kanau ma khara gi shakti khara ma da support to bagi wani adu mayam manipur gi myam de mo de loi lei ri madu koi manipur praja na mo de lei haidana koi gi mi khudi maksu ma ga dong na yu yon si haiba se koi haibina bagi di dum haina ba yai yumthong khudi ma yu yon ba tar aga de yu su thang na da ba su yai amram da bodi masu mai na su apply to bi gun da madu gi mahutta akoina फते खना थबक से तौनबगी एक छेमु से मिकु खरा थबक पांथोक पेरमु रेगुलेशन की वाफम दो मिजोराम दा एनमेंट तोर पदो खो याई मतम की मतुंग ने पोरपने खुजि सु पुजल करियाबा लेबाक मियाम सुंतंग ज्ञान ताहंग gi सेवा मागी लेरिबा मेंटालिटी चिंगसे अंतंग होंगन gi सेवा मदुगी होंगबदो लाकपदुदी अखोय गाइबे ताइदला ओके ओके एक अमल लई हाबगी असेंग ब मसक तो अंतंग ओलम gi जे हाबनि अंतंग चेक तौ gi जे हाबनि अरोय बना वन वन अखोय याम क्विकली हेतारे वन वन लाइन की मैसेज संग पिबि करि हाबनि अमुक्तंग अखोय gi रेगुलेशन लाक्ट्रिंग से प्रोहिबिशन से कमाय तौगे से अंतंग मसी मियाम दा फील तो हलम gi जाबे वफम सिन यू थकदो मीडियम थकनी लाम हाय ता गसु को Okay. कम कानोरे फनामा हाइन तासु दिस प्रॉब्लम नते मसीदी असम लेदर पोने अखोइन हाइजिनिंग इस डैमेज कंट्रोल थक दिम था अने सोइजरबनि सि लाम होय ता गसु को बाय गेम नोर इस बॉटम लाइन इज दैट बट रेगुलेशन पॉलिसी अने जि गदने हाइजिनिंग इस ओके ओजा ओजा जो तेन लाक्सन के करी हाबि नि ओजा कोई प्रोहिबिशन से अमुतंग मेक सेंग उलम से हाबि ओजाना हाइ याम फजा पोने आइदा आइसु यानिंगे तुम आमदो प्रजा सिंह सिना याबिरोय दबो वात दनि तसेमदि आई एक्सेप्ट Okay. प्लप अमुतंग प्लप थुपचल लगा अमुतंग या फबा मोंग ताबा समाज अमा पुरक वादि जो आई रियली याय अदु ओइ थोकदा दि आई ओके ओके ओइ थोकतर ओइ हम ले ओजा धन पे अरोय बन लाक्सन ओजा करी हाबि नि आई मार्केट की याम कुइरे दना थिंगै जा चही कुन तरु खेले shooting thing de dana adi am kuire thing ai je ko shooting thing de dana aduna ngasai ge damaina regulation na tawga kai gum khara tawga to some extent phan na ba hot na ba na phai khale wo eroi da ba natra ओके चही कुन तरु थिंगा लाय अतुबु थिंगबं ngam लेरे मरमदुना मसिदा कोई गी हाइरिबे एक्ट सिदा कितंग चेंजेस तौरगा nongmai yaugre नोंमै यावरे अदुन रेगुलेशन कंट्रोल की वाफम दु इनसे लगा मसिदे हेना सेफ ओइबा हेमना क्वालिटी लेबा टेस्टेड ओइबा लिकर से पुथोक तारगदी एक्सपोर्ट तोबदसु तक लोकल कंजम्पशन दसु मसिन हेना हेल्दी ओइबा हेना सेफर ओइबा माइके दे संगनि हाबने अदुबु एट द सेम टाइम हाइरिबा सेम इशू से द सेम जंक्चर से द तोंगा तोंगा मखल की वाखलोन अनिनी आया बकांगु यादव कांगु अदुबु सोइदना यानाबा अंबदी सोइदना लाखनी हाबि वाखलोन दंगा सिगी मन हुन के थरम से मतंग स्वाल सिंजरगे ngasi के थरम से दा ओजा रतन कुमार ओजा जोतिन
ओजा चाओबा अमदी ओजा धनबीर लाइश्रम तुंग ngasi ki thorom si pathawai happy khiba amadi mapung phan gidam tawja maribu amukana thaga chu phongdok chari appreciate you joining masine ngasi ki manu hunagi thorom ngasi ki edition se karam to bibuge khode khan birpu yagani koi mail id impacttv@gmail.com natraga koi Facebook page www.facebook.com/impacttv manipur da join to biraga comment amadi feedback tha birpu yagani with that this is Raj Nongthombam signing off khurumjari